mureke gushirana hanze, mureke kumena amabanga y'urugo rwanyu uhanze, kubera ko nimba mutangiye kumenana amabanga y'urugo rwanyu hanze, ivyo ni bitwerekana yuko mutigeze mukundana. Twebwe iwacu ubundi nta divorce, iwacu nta divorce, mu muco wacu nta divorce, ni ibivyaje ariko nta divorce zagakwiriye kubaho. Bafate na Eva abavyeyi babo nabo bagende babicaze nabo babahuze, ingo niko kwiza. Akuzi kuzarana n'umuntu mugatandukana, ukazurebera umwana hirya undi akakurebera hirya, cyangwa mukaza mwakirana umwana ngo ngaye kino cumweru arazi wawe, kira cumweru arazi wawe. Nimbwa munatandukanye, mutandukana amahoro, umwagende undagende, ariko mudashizeho. Hari benshi bari mu muturanye muri ico gihugu batandukanye, ariko abantu ntibazi ko banatandukanye. Reka twongere tubahe ikaze mwebwe mukurikirana Isoko TV mwese aho muherereye, aho bukeye reka tubahe mwaramutse, aho bwije reka tubahe mwiriwe. Turabakunda kandi turabazirikana. Wowe utameze neza wihangane uyu munsi, ariko ejo bushobora guca, kandi Imana ikongera ikabikora ukamera neza. Nawe umeze neza ubishimira Imana, kubera ko n'Imana yabikugeneye kumera neza gutyo. Rero Imana ntacyo twayikondana, niyo mugenga w'ibihe, uko ishaka umutozo wayo ikomeza kukoroga. Rero nawe y'umugisha waje nawe ubasha kukugeraho. Ni Eric Nkunda abantu kuri mikro, nkuko mubisanzwe mubizi. Rero tukaba twagarutse kugira ngo twongere tuganire namwe, cyangwa se tugende tubagezaho ibiri kugenda bicicikana hirya no hino. Turabakunda, turabazirikana. Twabonye comment zanyu, twabonye inama zanyu mutugira, niyo mpamvu natwe tuza tubazanira ibyiza mushaka. Ndakwifuriza imigisha y'Imana no kugira neza, no kugubwa neza, no kubaho neza, kubera ko nje nta nabi, nta n'umujinya, nta ndaya y'umujinya mfite, ahubwo jewe nifuriza ikiremwa muntu cyose kubaho mu buryo bwiza no kubaho mu buryo bunonosoye. Rero reka twongere tugaruke ku mpapuro zacu, reka tuzubure turebe ibiri kugenda bishishikana. Reka tuvuge ngo Imana ishimwe, Imana ihabwe umugisha ku muryango wa Nzungu Evangeliste, umuramyi, umucuranzi, ndetse na Anti-Safari. Nienda mu Misiri imbere azongera twereka ibiganiro, twishimiraga ibiganiro byabo uburyo bagaba bari kumwe. Ni couple nziza. Rero Imana ishimwe yongeye kubahuza, ndetse dushimira Imana n'ababigizemo uruhare. Mwaragize neza abavyeyi, mwakoze ibikwiriye, kuko arizo nshingano zanyu zo kugira ngo muhuze ibi nkibi. Twebwe iwacu ubundi nta divorce, iwacu nta divorce, mu muco wacu nta divorce, ni ibivyaje ariko nta divorce zagakwiriye kubaho. Mubane akaramata nkuko mwabirahiriye. Ese zino ndahiro ko mutagizihaga agaciro? Yemwe zino ndahiro zirakomeye, zo kuvuga ngo tuzabana mu bino mu byiza. Ese muzamugira ngo ibibi ni ibi? Muzamugira ngo ibibi ni ukurwara, ibibi ni ugufusha? Mu bibi harimo gukorogana, mwakorogana umwe agakorogana n'undi. Rero ico rero muvuga ngo kwihangana twarahiriye nivyo. Igihe mukoroganye mwihangane, ntazibana zidakomana amahembe, nta udakosa, nta marayika ubarimo mwese. Buri wese afite intege nke. Izo ntege nke rero nizo twumva buri muntu wese yagira gute, yakwihanganira za mugenzi wawe. Ahubwo iyo umaze kumenya intege nke za mugenzi wawe, bituma mu kubana kwawe nawe bigenda neza. Tuje rehere bwana cameraman waje, tugiye kwambukira ahantu bita ngo ni kwa Eva wa John. Aba bantu babiri nyuma y'iyi saga nibo noneho twasanze ari bo banyira bayazana, nibo twasanze ari bo mbese bari nyuma ya byose. Nkuko twabivuze mu kiganiro twakoze, ndavuga ngo aya makuru yatanzwe n'uwo bita John. Uwo bita John ari utanga amakuru avuga ngo evi gutya na gutya ende trois. Amaze rero kuyatanga bituma yaragiye gusenya urugo rw'abandi, ariko Imana ikinga akaboko, abantu babigarurira hafi, bituma urugo rudasenyuka. Ibyo rero ndabishimira Imana. Ariko nyuma yaho rero twahise twumva amajwi mwaje kumva, turaza kuyashiramo muyumve, ya Eva yiya mugabo we avuga ko ari uri gusenya ingo z'abandi.
avuga ko John ari we mugani wa mushiki wacu uvuga ngo ni pepo ari kugenda uharabika abantu kugira ngo urwubwo rwamunaniye n'abandi asenyiza abandi. Ni audio avuga ati John rwose ntacyo nkugomba nawe ntacyo ngomba, twarashakanye turabyarana, mwabyumvisha ati ndakubaha nk'umugabo wanje, nk'umupapa w'umwana, uri umuntu w'umugabo rwose, ariko wowe ndakuzura umunyamagambo, icaba cyose namenya yuko wowe ukiri inyuma. Ni ukuvuga ikintu gishobora kuri Eva cyo yarashatse kuvuga, John yaba akiri inyuma. Avuga ati wewe kuva umunsi naje nabonye akazi turakora twembe dufatanya amabiri, wowe uruhuja mu Rwanda, uje mu Rwanda ya mabiri yose niki n'amafaranga wagiye ngo uyijyanira mu ndangamirwa. Indangamirwa wenda batababizi ni za mayinje. Ngo yizanira muri za mayinje yo ngiyo John ngo yivuta mu bashuti ba Eva mu isi zirashira, angwa amavideo aranayafite. Ati twomubwira ngo yaduhe, ariko nimba ko kayafite nibiki ni igitangaza, yaba yarakoze amakosa, yaraba yakoze ibintu bibi cyane. Ariko urumva ibyo nivyo Eva yagiye amushinja, byinshi mwagiye mwumva natwe tudashoboye kuvuga, ibyo nivyo Eva yagiye. Ariko rero mu biri kuvugwa byose nta jambo rya John rirasohoka mu kanwa, nta kiravugwa kirasohoka mu kanwa ka John. None John na Eva mwaretse kwita hanze, ahubwo hagira abandi bantu bahaguruka nyabo nabo babahuze. John nagende ashaka umuntu bafate na Eva, abavyeyi babo nabo bagende babicaze nabo babahuze. Ingo niko kwiza, akuzi kuzarana n'umuntu mugatandukana, ukazurebera umwana hirya undi akakurebera hirya, cyangwa mukaza mwakirana umwana ngo ngahe kino cyumweru arazi wawe, kira cyumweru arazi wawe. Ko murumva ivyo bintu abana babaye konsekanse hejuru yanyu. So rero ibintu byiza nuko namwe Eva na John tugiye kuvuga ibyanyu cyangwa se ngo twinjire muri details zanyu, ahubwo twebwe ico dushaka nuko namwe uko muhamubona izindi zasubiranye, wayi mwebwe mutosubirana. Twe twaje kugira inama uyu munsi, Eva na John basubiranye byo ibyishimo by'abafana babo n'abakunzi babo ndetse n'imiryango yabo, kandi mukabikora kubw'inyungu zanyu bwanyu bwite n'inyungu z'umuryango n'inyungu z'umwana wanyu. Okay, kandi nimba binaniranye ko mudasubirana, mureke gushirana hanze, mureke kumena amabanga y'urugo rwanyu uhanze, kubera ko nimba mutangiye kumenana amabanga y'urugo rwanyu hanze, ivyo ni bitwerekana yuko mutigeze mukundana. Nta bantu bakundanye babanye bagomba gushirana amabanga yanyu hanze. Reka tubabwire ngo kubw'inyungu z'umwana wanyu, ako mwibazaho umwana wanyu azasanga ayo mavideo ari hanze, amavideo ntazasibika, ntimubwire ngo azasibika. Amavideo yanyu hanze, amafoto yanyu hanze, amaudio yanyu hanze, azakure mu myaka asange mumaze gukura muri abantu bakuru, avuga ngo dore daddy na mami, kumbe nuko hahiye. Ko murumva uwo mwana ni hahandi umusanga umwana agakurana icyo bita depression. Umwana agakurana depression, umwana agakura atishima, umwana agakura atisanzura mu bandi kubera ibintu biri kuri social media. Donc umwana aje muri abaye mbese ikise karaza mu kintu atatangije atabayemo. Ivyo ko murumva mukora ibintu bizima, nimba byananiranye ko musubiranaho, muceceke munume, mufatikanye kurera umwana, mwembi mufatikanye amabiri, umwana n'uwanyu. Nkuko Eva yavuze ati rwose papa wawe mufata nka papa wamjaye, umwana n'uwacu twembi, kuba dufitanye umwana nico kintu gituma nkuba. Bwana nimba avuze gutyo, nawe kuba afite umwana wawe kimwubahire, gitume mutaje gutanga donc muja kumenana amabanga y'urugo, kuko urugo nibanga ubundi.
urugo ni ibanga, no mu byo babigishe mushingiranwa barababwira ngo urugo ni ibanga, ntazibana zidakomana amahembe. Donc mumenye yuko inosi niko iteye. Nyabuna sinzi nimbari, kubera ko njewe navuga ngo nta cyabaye cyatuma mudasubirana, nta na kimwe cyabaye, nta cumwe undi yakoze kere kuvuze ngo yanteye icuma mu ijosi yaragiye kunyica, nawe nta kindi nimba atari izo hatarimo gupfa, nta kintu umuntu mwakoze mwembe kitotuma mudasubirana, kandi ntaco mwakoze cyo tuma muta amagambo cyangwa se amabanga y'urugo hanze. Mugende mwisonere mugani w'abarundi, mwihesha agaciro, mugende mwiyubahe, mwubahishe n'imiryango mwavuyemo. Ibyo mukora bituma bavuga ati aba bantu ntago barezwe, abana bacu twarabareze, kubera ko muhamushirana hanze, muhamushira urugo hanze. So rero urugo ni ibanga, kandi urugo ni urukundo nkuko mwabivuze. Nimba munatandukanye, mutandukana amahoro, umwe agende undi agende, ariko mudashizeho. Hari benshi bari mu muturanye muri ico gihugu batandukanye, ariko abantu ntibazi ko banatandukanye. Kubera iki? Babashe gufata baravuga ataho kugira ngo tuzasasereka tubireke, twaratandukanye, buri muntu ace inzeze, nuko birarangira. Uko barafatanya amabiri yo gutunga abana niki, uko niko niryo banga ry'urugo. Reka rero turangiza ikiganiro tubabwira ngo yewe nawe umeze gutyo, yemwe namwe muri izo nzira, nyabuna nimugaruke, mureke gutandukana, nimureke kumenana amabanga y'urugo hanze, kuko si vyiza, nta gaciro, muba mwiteshera agaciro, kandi muba mwishe byinshi ndetse muri society. Nta kintu muba muri kubaka, ahubwo muba muri gusenya no kwanduza abantu benshi kubyo muri gukora, kandi burya muba mutaye n'umuco, dore ko umuco twese dusa nk'abawuhujije. Rero mwebwe wewe utarakanda subscribe ku Isoko TV, ongera ukandeho, mu gifaransa ngo ni s'abonner, finya ukande subscribe kugira ngo ubashe kubona amakuru nk'aya agezweho, ndetse amakuru n'ubusesenguzi bwiza tuba tubagezaho. Turabakunda, Imana ibahe umugisha. Ikiganiro cyacu nakagaruka, zongera tubanane. Ciao ciao.